Ukraine thopa ral thuam nen lama puithin tu North Atlantic Treaty Organization NATO tangrual ramten andin chamvoi somsari pangana lom tura US khopui an pan khom rui lain NATO rum thaina ani ti hai rual lovin Russia chuan missile rol zetin Ukraine nau pangpol hospital pakhat abeya thile hliam anom treu heti lai vek hian India ram hroi tu luber Hindu pachal le BJP thuak bur Narendra Modi chu Russia khopui Moscow a Putin nen in ngai na zetin anin kwa chuk chuka Russia a Modi jin hun hi afu chia lo nge India hian mai ni nein ramdang te ador thin jok ti hi khovelin chiang takashiat adu Russia a Modi jin awang khan India demna ari ring hle ani kha engtia chuti takamwal phautur ti in thachiang reng chung sia India hian Russia abek bor tang mai le Ukraine in dona awanga palai na thok alo ni reng jok em ni ngai nge nia thenom ram te do chiam du tu communist lalpa hena pur acho jok em ni don communist trayo Russia China le North Korea ram hroi tu te ang bokin Modi hian nuclear hi a chil tamai em ni ang chutiang zona poimo tak hriat tum chuan Modi a Moscow jin chuchang hi yan bel chiang teang सम्मान है thupuya kan lu tak ma in kan channel lo la subscribe lo te khan khonga in min lo subscribe sak ula kan thu le hla te hi thai ti chuan mitam zo ken an lo mu ve theinan min lo like sak ula min lo share sak bok don nia tin comment manga in ngai dan te tar lan konga tu ma in thlung lo turin kan be se ya cheu Russia hlata tuithlar ve turin khovelin India an karfo ma se India chau hi ani Russia kom ngei thei ti po an thachiang hle thung Prime Minister Modi chuan ril rudek zar khopin Vladimir Putin hena thi na hi hlona na satak ani a nau pangte thi na phei chuan thinlung le ril ru atike chebuai thin ti na hril khovela democracy ram lian berti taka indona hun le zela poi khoina thlentir tu apu Putin nena in kung kaina ril tak anei awangin India hian selron a hlo fo Ukraine President Volodymyr Zelensky po in India adem na thu achak chuak fo remna le muanna aom theina na theitopa malak ani reng laya khovela democracy ram lian ber hroi tu in communist sarkar le indona huna dan kala chen na thlentir tu war criminal tia apu fo Russian President Putina aku awanga alung nurjia exlama alo tweet photo ani kha amai ro chu India din na chu aram le mi puitata na thatura malak na konga ramdang te ngai dana in ngat lo le ma ni poimo ti zong bo zui thei khopa zalen ani zia ati lan na ani ve thung India in cheng tluk le ding on tam tak man hu Russia tuial thei leitura thutluk na Asiam Khan chu thudik ani zia alantir mani ke ading tura in tawdel tura a policy nei tharlam tak atma ni bar bharat ti hlotlin na tura amalak na ani atma ni bar bharat chu thinlung pian tharna ti mai tur mani ram thar chwa hlut le mani mamo chu mani ram ngeya thar chwa le siam chwa tur ti lam hoi ani awangin asap tong takin make in India ti in soile hriat thin ani thildang tam tak te chu soilo ral thuam mobile phone le computer thlengin India ram ngeya siam hlir kan mang ta chur mai ani hi chu ani make in India policy chu India le Russia in kung kai na hi arilin landan tam tak nei thei energy le ral thuam lama tho ho na te po huap zo ani Russia chuan nuclear power station te chi siam tura India pui arem ti a hei hian thiam na in hlan chon le mani tual zol ngeya siam chwa chunzom zel theina turlam thil te po ahuam chu India Russia annual summit tum somni pani na den chena Prime Minister Modi jin chan bulpui berni in nuclear energy hunpui VDNKH a atom pavilion atlo kher chan po kha ani
India le Russia in nuclear energy a an tho dun na chu Tamil Nadu state a Kudankulam nuclear power plant bun ani tirphat atang khan a in tran dei tho he tho dun na thutlung hi kumsang khat zakwa somriat pariata in tran dei to kha ani a Soviet Union ake chiat awang khan tuan fum deuh ma se tun nai deuh atang khan ma ason chak hle India hian nuclear power plant dangte po kumsang ni le somni pasari a zofel manatum Prime Minister Modi an Ukraine in domek reng laya Russia atlo hian Putin tui thar tura khothlangram ten annor na chu India hian anhol fi thlamak ti atilang India hian non-alignment policy avon tlat awangin tranbik anei lova Russia ang bokin khotlangram tenen po in kung kaina thanei zui zel atumani hetianga amalang na awang hian India chu aram mi puitata na thale himber tur ang zel chawa campaign thin ania ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ में 15% भारत कंट्रीब्यूट कर रही है Russia tuyal theileya athlit fim nuwa Europe rama aral chuak le thin hian chu ati chiang hle khotlangram ten Russia hrek ma se India ero chuan kom seran hekin Russia ne na indor tonin atho pui chun zom zela hei hian Arctic vur tuiral tamtial tiala wanga Northern Sea route manga insum don ton na kong thar re te po ahwam ग्लोबल पॉवर्टी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर चैलेंज को चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा Tanbik anei lo na hian Russia le Ukraine indona po palai ani tir thei bi ka Prime Minister Modi chuan remna thlentir turin angien non on ona indoreng chung chuan remna tluan tling a om thei lo ti chiang takin atar lang Missile manga Ukraine beina a naupang tela mi somthum pasari zet ti hlum an ni awanga hetiang thu hi war taka soi ani ram dang te thleng na lama pianga hoive mai lo le khun khan le uluk taka khovel ram sang te in kung kai na kalpui zel adu thina wangin India hian ram dang te ne na indor na hi aram ta na thathei ang ber tur le khovel be seilok ang nge in akalpui thei zel bi kani Zolai di channel a hian rin tlang le rin ngam belchian dol thungai nom le bengwa thlak tak ilo be sei thin don nia